Mae'n stori dda. Rhywbeth hollol newydd, chwyldroadol. Mae yna fwy o ddrama na mewn opera sepa. Mi oedd o'n arloesol. Croeso i Gyngred yr Eidal! Chwaraeon mwyaf secsi'r byd. Fi o'na erioed y fath gyffro. A mae yna eiliad sy'n mynd ar gwynt o'ch ysgyfaint chi. Thomas with the holl ffordd. Thomas! Mae o'n chwarae rhan anatod iawn yn natblygiad a hanes pêl-droed yng Nghymru. Doedd yr arlwy yma ddim ar gael unrhyw le arall. A mae o yn y Gymraeg. Ti'n cynhadu ran dy iaith, dy wlad a dy sianel. I used to go into the Liverpool dressing room and people used to say, what's this Welsh programme that has all the European football on and everything? That was the only way we could actually watch Italian football in those days. Anfarwol! Anhygoel! Anghredadwy! A gymrodd i ond cwta wythnosau i bobl sylweddoli bod ni wedi datgelu llysod â hynny.